Yeye ni mzee wa kanisa kutoka kanisa letu la Liosiri. Igomo waka na kwali waniliocha ubwate pasa sauti yake. Ase chinga kitawe nyinge atole. Ndiamo na se kwa nyeleka bana. Ndara rudi ngana igo wanchira. Wanchira toire wale ganinya saa asali nganebu ukuma masyo. Omo totongi naye Nyasaye Ibrahim, Isaka na Israeli twachira atoko elimbu yango utwanjete watoreta aseke nikyo musombo maluralire otimoke kubaso usibwense otigire amate aye nguraso usibwense abamwabo igo tokorye igo cyangwa moyebo bayobe kirasa maboka abe asobotere no morembe ekawa malika gotene ke bitigi tabya bari ba kutwa sorwa gotreze tsomo rito amen. Ingingo kwanira iwongo kwane anterior ke munge kama na kile kingo kwana kwa sile tabu ke yuwinye ke munge na ngobere yote abaiga omuntu bakuboka mambiore kuya orobeye bintu byayo kora oyenda gucyagwe ko yuwo itirwe na gende ngalikoba mundu yawe kandi ngalikoba omugano ho chite nyuma kipilipili kitaracha kiroli kitaracha okongo mundu na kwepilipili okwa ko mundu na koroli okwa denteke ekarobego cha mono je iteranire ekaro poligeria ebibokorekana Yeremia se kolgeria alikianda ngo ngana ya mwana tabaiga ama kweli aite ya sebi babu yotukiriza asore nyumba eto kama air filtration umuntu wa permanent aliesa yobolere ila konya woji kwa yana makweli atete ngore garasi ebine chiyorara garasi etemirando mekoni konya yana igakwete nyumba eno nganja kwaye ayubu yi kominenye yego terana kegento yego ikira konya romo abantu bararire chiti cyararire ebitongo byasa byararire niki na senge njo togo ikira na amakweli ya chagete kare ikana sate ya damuna gokoriri tunderi ogokwana kwe Adamu akaewa akalia lakini zako walina senge ncho kwa iwera moka kwa litunderi ende bali aragere liwe enze aragere liwe osekonjere ya yoje na sisiwe kabulo ya Genesis 17 ina tana ina koboli ya Adamu akyo bosibwa kwa iriga na kikwa ya chizo na kyote kwa buya mbwanjemu lakini watakuwa tubule bengo bile sieli mimi sina gesieli ama kwena ro kozoka kwa nyoma ko rebia na kelwa kwa nyabo gesieli makwena ro kwa kote mu mabindi tende kwa ro muita wose kongerelia jana siki ameke mungu nyengara wote baaduna omonto goitera manyi na yomonto naye yajibite nimanya abantu yani yasa na tangaza makweli ayaga ndeto na iga ekero tuachira na bekonyare kana gokoira nokwe tuwetoni ingi na makweli iga komera bono nakye ayuyi komenya teberabo ama kweli iga komera asole kabe ogojianda ngokwana se matasa nemege mungu sana na owa sori nyamba mali wasiekire aye kwa Nyasaye kama ni kwenda Mateo manene amano ile nkolina ndero libo mko na mwana wantu ndwanere ndusije bihota bironjira nande wana mnatokorwa Nyasaye okoro belero liyo koira eke umejo na kere tanga ke to ikaranse ta to comfortable aso ikaranse ni tuwe gara igere likoro manyanga nechingaki chomo yali tobwate ngimukwanira igo karese keri kyandeke munkerinya
nganya saga tumanga genda mubeke manyereria so muntu ichane tasibiri okore kana subusubenzi obo kumi na gakina kyo mali anyari kantala kwa oyo kumi obo kuke manyereri oyo basanga onyalo omumane kujutambuka nawe uchoka nyori bali mwatiraire omuntu nali otiraire egene nga mariko tana bali bali ngomo omandu matigale ekero bwatigale sana amanye tukisababu bwatigale eyiku buyanga nyasaa yo bwantiri abantu abomali antireire nawe kirasa mabokawo tosabe omotongi amalika toyene kengi kurwa se Biblia twari gocha stoko sorotu abere ntuna bakoni bibi ekyagero omusomo Daniel segisi yajana abasororana twakolire manya takorete nenju twasore twakolire bibi twabere abatwaja twensi ekatukulira notuboka sana bokao chinka cheito twachibikira sana bokao na kyeto sana mobelera sana bokao twantire twasora siteli aho gwetere so kusoma rito. Tangazo asa balitoko tena kusuga igase incho yokurwa mambolezi yetu twabasabire kereme yegotenena motene gocha kusuga gana lie cameraman yege okubwata gwetera radio buna akonyara bakore mirimo ya yabuya igo ekero yatenenire make sure ekero gukwana ukobera gusuga igabwe camera tali oscoachrogo ndia mwana sogontegera Ndio sana technician na wamoko bwaterana na warogwo umulisi na kushukuru sana wareterelinga na ligia. I wish Alice Noarenga ali we, lakini may the Holy Spirit intervene ngana wanyoka radio taraika ingane elio limoso ase birengeri libiaya limokonya umoteri ndebye kwaye gocha bwangu Esaka church kwaye kama mwarangeri umo kwaye rera bwangu obo chara sende Esaka church kwaye ara sente ne kimotere raro wanafunzi wa shule ya msingi ya Riosiri nimewaona, karibu sana. Asante kwa kuja kumfariji mwenzenu. Thank you so much. Walio mbele yetu ni Esaka Church Choir. Watatuletea wimbo mmoja kisha baadaye mwimbaji na ndio kwaya kiewo. After Esaka nisome. After Esaka ni Udebia Joy Ministry. Amesikia. Udebia Joy Ministry. Esaka karibu.
Haleluya. Ai noena mina mubwati haleluya. Mangana muna ino tutaete. Tuwasa wote awanza kongura ekipasa sauti na kinta etakokwana. Wese kongura ekipasa sauti na rubwate kwa yangote rora ronda hoke sana. So kwa yende kwa rangi hivi kama hayupo sasa niambie tena ni kwa gani. Na kwa rangi hivi akiwa na kwa moro editaria ngeri kongu usenga ministers. Udevia Joy Ministers. Uwata erieta urachire kwa ende kwere ndende. Nde kwa yende. Umoringam Church Choir. Umoringam Church Choir ngaimore. Ni kama na baro bachire mbanyanga nge kwa yende. Riombo Church Choir. Riombo Church Choir. Topana mwangu chikwaya iyo mbori imuna mawabere solanga asibwate USP wose esini inchitera after iyo mbori Korubombo nige korukuna Nyakungu Church kwaya iyo mbori wakitoka nyinyi ndio mtaingia kwa haraka Nyakungu Church Choir. Mubekera bano ekarako na kumubekera onderwa ase familia ya Charles Omwamba. Onde orema kwa ase familia ya Charles Omwamba ndore gabo siongo tari nchuganda okora. Charles Omwamba familia yake, kama kuna mtu ambaye amefika hapa kwa mkutano nione unatangaza na kupatia. Riombo Church Choir ndio wako mbele. Ukwenda yangu kusoma. Tunaendelea kuconnect. Sawa. Wata Riombo Nyakungu. Lakini oka Nyakunguru Church Choir. Sasa tumefanya marekebisho, tafadhali mje. Ni Nyakunguru. Mkisikia wamefika stanza 3 hivi, jongea mbele. Hii mitambo yao ni kama haijakaa vizuri. Ita Nyakunguru. Uendelee waimbe kwanza, alafu hao wakijiweka poa watakuja. Riombo Nyakunguru chibona bwangu. Nyakunguru chibwangu ngaye mashini yanyo watere. Ana na bochiali yo bwat.
Haleluya. Haya, anatangaza hivi, nawaomba hivi, tumeelewana kwamba tuweke familia hapa. Tumeambiwa tuwalete hapa. Umeambiwa mlete kina nani hapa? Familia. Tafadhali tutengeneze familia nafasi hapa. Liomboy Church Choir. Liomboy ndio wako mbele, wataimba wimbo mmoja. Lime tupare merina wote ibaro kwa tafadhali.
Tutanya
namna na maya tate korabuna merobe nawe atake igo chikwa yango cha mole lakini asengencho yechinga kinda koleta banafunzi bali osiri primary school ase umwana oyo buraira basoma abanafunzi kwanza moje moto gotero komo then ye staff yechega iga erupole yabo tumako genda nande tumako bataye program yendenga yegochi iko wanafunzi karibu tutajipanga hapa hivi muangalie juu. Haya DJ, tuwape wanafunzi nafasi. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Hapo sio kwetu, tuwasafiri na yote yanapita. Tafuta ufalme wa mbingu, maisha ya milele, tungali nafasi. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapendwa wetu. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapendwa wetu. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Hapo sio kwetu, tuwasafiri na yote yanapita. Tafuta ufalme wa mbingu, maisha ya milele, tungali nafasi. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapendwa wetu. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapendwa wetu. Masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena.
Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Safiri na yote yanapita, tafuta ufalme wa mbingu, maisha ya milele kungali nafasi. Hapa sio petu, safiri na yote yanapita, tafuta ufalme wa mbingu, maisha ya milele kungali nafasi. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapendwa wetu, machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapendwa wetu. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Haleluya. Aba wanafunzi korate naigo nchugocha. Tunataka Fred akuje hapa tupigwe picha. Ingia hapo mbele. Haya, mwenye picha chukua hiyo picha. Ni sawa? Is it okay? Okay. Sasa wanafunzi utarudi pale, staff ibaki. Haya, na wasalimu nyote ya mjambo. Abatogo kwana ninoetora matanga. Usibono? Hata kama tunaomboleza kama Rio City staff, tumeleta rambirambi zetu. Mnajua sheria, mtuare kobune skuru yons
tocha, lakini abana aba ba class 8 wametuwakilisha sisi zote hapa. Walimu tumekuja wachache, tukimaliza hapa rudi na wengine wataingia. Kwa vile huyu ni jirani wa karibu, tena ni mzazi. Bono na banare kurulibaga ili wawaambie tu majina. Hata kama tuko kwa matanga na wazalimu wa Mchambuni, nasema pole sana kwa kufiwa na mwenzetu na msasi wazure. Wenye wamekuja kwa matanga wote wametuakamba ni kuja kuomboleza. Tuwashukuru, lakini tunaomba Mungu amuweke mahali pema pemoni. Onye turasama beti angireli bageri kubakwa na bwairira buya. Bia more naende. Ora se family. Abatwikira na bari osiri. Sengencho y'abana bakonyetori na barabu. Twabegeiri bakawo kuwata to mwabasa Marieta. Oruku Joseph Nyumari. Yangireli bageri kubakwani sema mbia boni ganonye turasama be. Wakire buya. Tokoiraneri Nyasaye mbia mono ekiagera nyare gotwa chinga kimne ntwa batore moyo naende nko family pole asogo siri oyo mwabo moso the parent the mother pole sana wana gwatiga irwe gurumbere nkongu lakini tomaetenga kora egene Nyasaye on spina nyare kane naende kende nkeyo kego sinya Nyasaye kero mwegenete ekere nare ngosororo musangerekano yo chire mwenyore familia sama sabo nto chabo saga iga lakini tonye nyora sama sabo erindo oyo tigaire anyare ko bane chinguru na intukara to ko musira na masabo na bakonyoro buire amatemu amange naende beka bane se kanisa obaya tugeke no musingi bwe kanisa nali nae gasie go kobere enyororo asa marieta nkoro kujen umwari mkorurio siri. Pole sana. Yes. Kabla hajaongea, darasa la 8 tuko na madarasa mawili. Mimi na huyu ndio class teachers. Ndio tunalea yule Fred. Na tuna imani baada ya hii sherehe yake ya baba yake ikiisha, tunamwombea Mungu apate nguvu arudi shule kwa vile yeye ni candidate. Kwa hivyo mwalimu wenu. Asante sana Mr. Senior Teacher. Allow me first to sincerely condone with Mama Fred. Mama Fred, this is a total loss. It is a loss not only to the family but to the entire this village. Because I can see the blendings of churches here. I've heard their songs. It means this was a pillar in one of those that are now here. I'm Mr. Otieno Enoch. I am a teacher at Riosiri Primary. I knew this family right from 2017 when I got employed at that school. We've been with Mama Fred, and in fact, even the Lawrence who was ahead of Fred was my candidate in the same school some years back. So we know, all of us, this is the way to go. It is just a matter of time. Even you, wherever you are, just prepare. We are told in that song that, oh God, please, may you give that power and even knowledge to know the day. Because after all, the perseverance. In this world, there is nothing we can enjoy. Otherwise, poleni sana entire family. God knows why all this have happened. There must be a reason. Thank you. Asante walimu. Unaweza kuketi. Sasa niseme jambo moja. Nilete rambirambi za head teacher na deputy ambao hawako na sisi. Matanga yamekuwa mengi. Vile tunaongea hawako na sisi kwa vile wameenda kufariji wengine. Nami nikaambiwa nikuje tuwe na nyinyi
iko nare goteba naki tiga Nyasaye atokonye na inde ae family chinguru tibwatia mange Irieta George Otuere. I'm the senior teacher buna bateba na inde ebasha tubwate tutaipeana kwa familia, na ninawashukuru wale ambao mmehudhuria machishi ya huyu mwenzetu Richard Omari. Nekero muraruga moko enda chinka mogende buya na mabira Nyasaye mbuya munasogo ntegerera. Asante walimu kwa kuja kufariji familia. Matangazo abere arafu ekori seto letere chikwaya isato chigo cha mufururizo utangazo gotangani our washrooms chinyomba chiri cheto chiobo chenu chirase kanisa ama enyombere korumaate ne yabagaka n'abana bamura eyerero goraiga ne yabangina n'abana baiseke. Etangazo ya kabere abageni babeira abange kera abageni babeira abange nkagari naye nabo kumanyanga kiokora nkwaya kiegoche omoteri ekwaye goche korukuna Udevia Joy Ministers. Udevia mpo, sioni dalili nyingine. Nyingine inaitwa Omoringamu. Omoringamu mpo, eyanga mwaimokire gato kole bintu chap chap. Udemia utakuja after this, utakuwa uko karibu na ile nini unaimbia, utakuwa hapo karibu, au akitoka wewe ndio utaingia, utakuwa hapo karibu. Bakwera irie USB abo yanga kwa harusi ikia abo babekere. Omoringamu ekorwa ororo Udemia okorwa kiabwera church choir to koraso obwango kumuranje kiabwera ekorwa Zion Singers ande mago batayas to koenda guchi nande munyore nigo more Buma TV live. Buna TV live. Kwa hiyo unaposimama mbele usimame unapojua.
abamaene pi omate naye keroire gasi asegete nobwate chinguru ngwapiri ng'a omorandi ogocha korandie kwaye yetere mong'anchere bono nere nkwaye kibono kwante yare gocha karibu sana oruororo kiaboera igo kiaboera muno oyo mokora ngoisire gokora ige mang'ana aye nomura oruororo Zion nande makubatenga itokwelekea gochi muweke imetanda kote, twasikia vilio, wapendwa wetu wamelala, ewe kifo ulitoka wapi? Huzuni imetanda kote, twasikia vilio, wapendwa wetu wamelala, ewe kifo ulitoka wapi? Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda, mtegeme Mungu pekee atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda, mtegeme Mungu pekee atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Msilie ndugu, msilie, Bwana Yesu alishinda kifo. Tumaini kwamba siku moja tutaonana na wale walolala. Msilie ndugu, msilie, Bwana Yesu alishinda kifo. Tumaini kwamba siku moja tutaonana na wale walolala. Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda, mtegeme Mungu pekee atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda, mtegeme Mungu pekee atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda, mtegeme Mungu pekee atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana
mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda. Mtegemee Mungu pekee, atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Msilie juu ya kifo, Bwana Yesu alikishinda. Mtegemee Mungu pekee, atakuwa mfariji. Inueni macho yenu juu, mtazame mwana wa Mungu kwa kukesha na kwa maombi atakimaliza kifo. Kabla kia boira wajaimba bono tigankwa no muntu bweke gusi riri nabe kege Swahili ngabage nimba igu onye koro muntu nkaga yani ngakiora ikaranse kerogo omogeni oteneine omogeni isaranstense nata ete gutangasa igora kini bono yabetereiri igona ale gusaba bali mure bankaga nwemanyete orancha eria saga yogo karansa tigero mogeni ekerogo ekwaye yakia boera konye alisi nyanchama no agotera igona wamekuja kuomboleza na yeye, wataimba wimbo nao sema mbona wakata tamaa. Karibu fundi wa mitambo, tuweke huo wimbo.
sawa kiabwera church kwaya mbia mono asogotera okukuya ekwaya ere bosibwaite koro ku Zion singers na bagotogotera okomo bagokora na bagoike stanza ya gatatu Gitare church kwaya korugo machoge utafuata hawa. Asante. Sikia sauti ya Bwana yaita, njoo leo. Usisite usikiapo wito, hujui ya kesho. Uliye dhambini, sikia sauti ya Bwana yaita, njoo leo. Usisite usikiapo wito, hujui ya kesho. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Wapo wengi waliosema kesho mauti yakawapata kabla ya hiyo kesho. Tusilolijua ni kwamba walifanya uamuzi upi, lakini unayesikia wito wa Bwana na uje. Wapo wengi waliosema kesho mauti yakawapata kabla ya hiyo kesho. Tusilolijua ni kwamba walifanya uamuzi upi, lakini unayesikia wito wa Bwana na uje. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Gitare church choir from Machoge anga muri maiga yaguo. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure, uzima kwake yeye atupa bure. Njoo leo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye
uzima kwake yeye atupa bure. Njoo kwa Yesu upate kuokolewa, uzima kwake yeye atupa bure. Uzima kwake yeye atupa bure. Zion, thank you so much. Choir rebosie korokunga Getare Church Choir korubo machoge. Watatuletea wimbo koruabuo koratende na toli choir yake. Turanda se program sinini na ande torete choir. Aya, tiga Getare Church Choir singing machine yangire. Next choir abu Sebedeo. After Getare Nyankononi Church Choir. Igo abagani baito koru Getare mukora kungiasi nini machine ya ineko banko barangeri tole nande. Nyankononi Yamana okotera nkora musani one requestiri na ngotera Nyankononi, lakini bona requestiri ngesaka moche momotera limu ateta matanga ya sana, so come forward njubu yangake nama etebono iga nje kwa nama yale go cha Nyankononi, lakini bono bambachire njubono bwange saka, lakini ga bumwambachire ga mwanga kiraro 9 out of 10 lakini taimangana ayerera bono bwangu. Mwali kanga Nyankononi na lito tama yanga nesa kama Israeli wakang'anya korosense ya Misiri, malaika senyanja ebariri bagatenena akeigo bakarora umuhanda umunene w'abarwani ba Farao.
bamusa tutoye abachore bamunene Israeli bakamanya korasense ya Misiri bagaita senyanja ebariri bagatenena bakeiwa bakarora umuhanda umunene babarwani bafarao bagakeniwagi bagaja bamusa tutoye ikonenya yekwarorire sohorina ayomenete Obirole komanya komanya Iranaga chaso monene Irakona kujijibara Ida corona Egosega se llamanto Ikone kya kwarorire Asohorima ayomenete Chotira koganya Obirole komanya komanya Iranaga chaso monene Irakona kujijibara Ida corona Egosega se llamanto Emonga ngamwabeira maiga yaba Israeli bagabieba ikone byonsi baroje Ora se farao ikasenya temali Akarosia kamoni bagajaga gosasima Emonga kwa ndio si church choir na musala machiko Yehova ikaseroro Israeli bakabieba Nikolelio sibaroche Ora se farao ikasenya jemali Bakarosia kamoni Bakajaga gosasima Yero Musa le Sinai na musala tamachiko ikoneka ye parorire sohorima ayomenete obirole komanya komanya iranaga chaso monene irakona kujijibara egosega se llamanto ikoneka ye parorire sohorima ayomenete
Biamono sana nyankono ni bono baro kwaye. Ogotero kuya sana. Next ne monga. Emonge korwa yo sir church kwaye. Gomocha bwangu. Baba akirudi watafufuka.
Mbuyamone Monga Diocese Church kwa na bono bale ejukua wakimaliza ruora ladies omolete machine ya inose kerimo gotumiaga abwangu Chanzo cha dhambi mwovu shetani kaangusha wazazi wetu, ulimwengu ukazama dhambini, chimbuko la mateso yote, mushakano webibeno mubisa kaiyeya wiboni wetu. Insiransi ena soro musute Entuboka ya mabeanzi Masumbuko ya zini Marabi ya kitiri Mauti ya tujia Duniani vilio Yesu anatuita kwa sauti ya pole Uje, uje leo Chando ya usha, amaraye ausha, amakweli achisha, mwanya bantu warela, Yesu uturangire, atoe urohima, injo Nitawaganda ajali, nimetuongeza huzuni, kila kushao tunasononeka, ewe Bwana uturehemu, chisega mawele ambonesha, imewasoka noye para. Torrentera amali amage Omonene toiwelero Masumbuko ya zini Marabi ya kitiri Mauti ya tujia Duniani vilio Yesu anatuita kwa sauti ya pole Uje, uje leo Chando ya usha, amaraye ausha, amakweli achisha, mwanya bantu warela, Yesu uturangire, atoe urohima, injo leo. Masumbuko ya zini, Marabi ya kitiri, mauti ya tujia, duniani vilio, Yesu anatuita kwa sauti ya pole, uje leo. Chando ya usha, amaraye ausha, amakweli achisha, mwanya bantu warela, Yesu uturangire, atoe urohima, injo leo. Masumbuko ya zini Marabi ya kitiri Mauti ya tujia Duniani vilio Yesu anatuita kwa sauti ya pole
Ruora ladies angamuraiga Yesu uturangire atoe ubugima injurero ama bononya ruora ladies ndiri bajete karanga na barobo gotera kwabo gwansire ruora ladies bakoruo kiori na church choir dainurende mombe kanse mokora baikire stanza 3 ga ayerera gocha bosio Ekorekananga niko bautumia manywa tuwape nafasi. Ogimo yo wenge unalitolikowa unebigale byomobe ange matukongo erareti babe batugutwe baberanko erare obe ange obe ange obe ange Yesu gakorangeria obe ange gote bana se vive geselina gesekwe virero bya ombosa obe ange bisi chabia bisi rabasa ebagota tori nenga kintambe obe ange Nyasa okorangeire iga ogotayaya karwe asobo siru obe ange obe ange obe ange Yesu gakorangeria obe ange geserina gesekwe Virero vya ombosa obeange Wangenga kinete mechando echiche Tamagote obeange Kabe ayo mongaini tosekerwa isiko Erio ochego sira obeange Obe ange, Yesu gakorangeria obe ange, gote bana se vive geselina gesekwe, virero vya ombosa obe ange, aye omonya vive iweliogiria Yesu. Abaigoro bago ke obeange Tamakoro mosunte we oro kiase Yeso Chakoro gendo bwango obeange Obeange Yeso gakorangeria obeange Gote bana se vive geserina gesekwe virero vya ombosa obeange. Thank you ruora ladies kiorina mwangire gwanso gotera tima etie sababu
kiori na baukora iga ngoso atoro burandi rere program egachenjeti sana tokore toruringana ria Nyasaye rikoera maya koleta abairi na basani bacha kwa efamily eng'ora so bono muna baukora ekwayeri na special opportunity ekorokunga nyansakia omoringa mtakuja muimbe wimbo mmoja Pastor ubiri. Anapopanga hakuna kupangua, na akipangua hakuna nayepanga. Mipango yake ni ya ajabu sana, atuwazia yaliyo mema kwetu. Anapopanga hakuna kupangua, na akipangua hakuna nayepanga. Mipango yake ni ya ajabu sana, atuwazia yaliyo mema kwetu. Akikubariki hakuna wa kuzuia, akikuinua hakuna wa kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Akikubariki hakuna wa kuzuia, akikuinua hakuna wa kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Jinsi gani aliupenda ulimwengu na akamtoa mwana wake wa pekee, maana hapendi yeyote apotee, bali wote wawe na uzima wa milele. Ni jinsi gani aliupenda ulimwengu na akamtoa mwana wake wa pekee, maana hapendi yeyote apotee, bali wote wawe na uzima wa milele. Akikubariki hakuna wa kuzuia, akikuinua hakuna wa kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Akikubariki hakuna wa kuzuia, akikuinua hakuna wa kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Akikubariki hakuna wa kuzuia, akikuinua hakuna wa kukushusha.
akikuinua hakuna kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Akikubariki hakuna mahuzunio, akikuinua hakuna kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Akikubariki hakuna mahuzunio, akikuinua hakuna kukushusha. Weka tumaini lako kwa Yesu, sababu aweza yote. Haleluya. Narabunire mpangilio nabo atasi nini asenge abana b'eskuru yari osiri secondary bakirega aso mwana omaremu agosoma igonta ete ko barigania wanafunzi na waomba muje hapa mbele mupiwe picha na mwenzenu, kisha baadaye kwa niaba yenu principal atatoa rambirambi zake. Na omuranyore principal maete gotenga omwana cha some bosa taka nefisi. Bona ntomori neribaga gaki. Principal anaweza sema kwamba huyu mwanafunzi sasa hata fee asilipe, atoa hata mahindi peke yake tu asome. Oh, kumbe Riosiri wako wengi. Deputy principal nimemuona na walimu wenzake. Wote wapo. Sasa sijui deputy principal nifanya nini? Niliahidi kwamba wanafunzi wasiimbe. Haya sawa, asante. Wapi yule mwenzenu? Tajiunga na hawa upigwe picha. Thank you very much. We want to pole. Tunataka tuambie kwamba hii ni jamii ya Riosiri Secondary na hawa wanafunzi ni wa kidato cha pili, wako pamoja na Lawrence. Hata kama tumeleta nusu, tumechagua darasa lake pekee ndio wamekuja. Pamoja nasi tuko na walimu na sijui kama nitawaintroduce haraka haraka. Madam Molifa inua mkono. Anamfundisha history, CRE. Mr. Okoth huyu anamfundisha computer. Madam Lilian Kiswahili geography. Tuna Basa na mimi mwalimu nimalize. Mimi ni Onyancha Dickson, deputy. We have our Basa here with us. Mr. John Ananoibweke Nyoleke anajulikana vizuri. Matron ya amekaa mdogo kama mwanafunzi. This our matron Villian, ni matron wa wasichana, na sitaki kuchukua muda mrefu. Na mimi nimeomboleza na kijana wetu. Mzazi tulikuwa tumemjua kama mzee mtulivu, alikuwa anakuja kwa utulivu shule na alikuwa muaminifu sana kwa kulipa fees. Nisiongee mengi, mkubwa wangu tumesimama na yeye. Wengine wataanza kuuliza nataka kumaliza yote, nataka kumalizia. Otherwise mmechukua picha. Mmemaliza. Kiwa mmemaliza, I want to invite our dear principal to address the congregation. Wape if there is anything to dangle atuambie. Principal, welcome. Asante sana. Tumekuja kusema pole kwa familia na mwanafunzi wetu Lawrence. Poleni sana.
tuliposikia yale yalitokea, hata sisi tulihuzunika sana. Pole kijana, tuko na wewe. Tuliona baba wa Lawrence alikuwa mtu anayependa shule sana. Alikuwa na jaribu kumaliza karo kila muhula. Muhula iliyopita alishindwa kidogo. Niliona alikuwa na deni ya 7,950 na tumemlipia. Sasa mama, hautakuwa na shida, kijana atasoma, ujipange tu mula wa 3. Mula wa pili tumelipa na ile ilikuwa imesalia. Risiti ndio hii, nataka nipatie Lawrence ndio achue kwamba tumelipa hiyo karo. Poleni sana, poleni, asante. Walimu wananiambia niseme majina. Mimi naitwa Principal Riosiri. Asante. Principal Langat Riosiri. Si principal ni mtu mzuri. Yaani shule inalipia mwanafunzi karo. We thank you so much. Principal, tena ukienda ukifikiria hata fee ya mula wa 3 unaweza hata kumulipia. Wose bono? Ekwaya erianga mwachira abono. Ekwaya inchumo tere pastor andi na ande tumako ande programu ende. Tunashukuru sana wanafunzi. Mungu awabariki. Ogotera mbabu atera kini ntwe iwana na borobu mpaka deputy principal teba ya tigamba atera bono igo ntwe iwana inu mutete gusari injibono bwange kwaye yetere pastor andi tumakoreta abairi n'abasani bacha korwe ngora sinke. Kitu kibaya duniani tunaweza kufananisha na kifo. Kifo kinatutenganisha na wenzetu, chatuacha tukitirikwa na machozi. Hakuna kitu kibaya duniani tunaweza kufananisha na kifo. Kifo kinatutenganisha na wenzetu, chatuacha tukitirikwa na machozi.
mayatima wameachwa wakidondokwa na machozi ya huzuni. Baba yetu twakualika, wewe pekee tatufariji na kutufuta machozi. Wajane wengi mayatima wameachwa wakidondokwa na machozi ya huzuni. Baba yetu twakualika, wewe pekee tatufariji na kutufuta machozi. Siku Bwana wetu utarudi, nguvu zake kifo zitatoweka, utatupeleka nchi ya amani, tutakutana na wapendwa. Siku Bwana wetu utarudi, nguvu zake kifo zitatoweka, utatupeleka nchi ya amani, tutakutana na wapendwa. Baba yetu tunatamani nchi ile umetuahidi mbinguni, nchi mpya mahali hatutakuwa na vifo, hatutakuwa na vilio, nchi ya amani. Baba yetu tunatamani nchi ile umetuahidi mbinguni, nchi mpya mahali hatutakuwa na vifo, hatutakuwa na vilio, nchi ya amani. Siku Bwana wetu utarudi, nguvu zake kifo zitatoweka, utatupeleka nchi ya amani, tutakutana na wapendwa. Siku Bwana wetu utarudi, nguvu zake kifo zitatoweka, utatupeleka nchi ya amani, tutakutana na wapendwa. Amina. Pastor nandi nabongo kosabo nyabere ore korandi abana ba institute ase umwana umaremu agosoma no abaramu na intuga nandi batairana class ase nje ya masomo igona bunta korangeri bakwe bichayoka noyo mwabo erinde pastor acharandi ninkore bose wale wanafunzi wa chuo chetu mnajijua, naomba mje hapa mpiwe picha na mwenzenu ili tuendelee na program. Emmanuel.
Sawa. Kwa niaba yenu naomba kiongozi wenu atanena neno moja peke yake, maana tunataka kuingia mahubiri. Na waomba, kiongozi ni nani? Yamankwadu mwensi pimbi ya mwalimwe ase nyo turasama bae. Nje nguru kudiuki. Nje class rep kya Kirifu Omari asa gosoma. Kende yonsi ekerega ko banjenga modere njengo mwa nyoni class stock ganda njengo mwa ni information kucha sako ganda kuchi. Bono ina cheko mwa pore na nichi members tiane astoko soma. Again tuna tebe ntwarenge ntwabane toche une skuru une class members bande lakini bono ntware konyara mbone skuru yaigore tu abantu mbona abanafunzi bande mbona bakwe banga baje skuru igobono na teba abegatorega iga ntware konyara kobera nyumba unanje nale konyara nje ngumuongoza nale konyara kobera kusaigo mbetingi chamor mwepore igobone nacha ko mwapore nechi members abegatorega iga ase igobono ngo batika mongo bataipore Kirifu otwaro baremu na bono gwatigeire nka aina maumi no kelima munako kotei o respond tu sawa. Na wasalimu nyi wote mjambo. Incheno mwanafunzi ngosoma na Kirifu ningotoko kore kosia ya monere nigotwa keroto igwete ngonyoru nobo kongwobo na batwa keretesi miaga totei yaya none tora serusa na nyare gosiri tato minto nare gosaba moche monge pore na batwaro chengambia tunyare gocha komwa pore ekiagera no yomo oito bona keroto choko mwa pore otoko muine courage anyore chinguru chabwango erinda nyare kwilna back to class elinde nto motiga maiga sama somo asengenje we have few weeks to our national examination. So Krif, what I can encourage you to have courage, to have overem. Najua inauma but itabidi uvumilie. Yeah, thanks. Bamo tebe tibuya. Prince porendo bata yonere matenge awe we fi bono ntokora tigayo. To we verio musangere kanoiga. Okay, none principal itatare konyara goika Krif kera kuruga igari ase skuru ye tonto wate mupangirio egenta gocha na kero kyone pario permit kera chire ne pario permit ngwegware besenge eya konyara kwerendera. Thank you. Moriski oli wano enkondetero murandi nje bono amanganane na akori chikwaya na rangi igo ekwaya ya etateraga ekoro kunga getare korbo machoge asengenje mashini yawa yanga lakini chikwaya chonsi chiacha chiateri na Lydia nere we kotara atera nande ose ingori bono orenge goikeraga morisi ka pastor and nero kumanga akora asangiriero ngori akorandi bono nero umanyete nginki akora MC mbuya mono sana sengenje yemerobelie mia nande mbuya mona sengenje ya afyengia na kiyakogara utakali konyonyore mache ntokoretere timacha chuba unagosiba abana korengera linga gachuba koretera macha yosibe kyagera gwakwanire kurumambe paka chinsechi na koira ne iringambu ya mono mbuyamona asengenje yemereme yemia natebi kungali gani pastor rata ngali gani pastor no aramo naintwe pastor karibu yogukwana Josephat ya chuti nyandoro iwakuna kokonya na pastor se district ya Rio Siri no yogocha Pastor Isaac Kondari na rote nenete district ya Rio Siri abona arenge kumwariga niacha gocha busia elinda kole bunoko ganikole igoro yoko randi noko sangereria tinko motebi ine birengere biaye na ro ramanya munagokora Pastor kontabinga na wasega tia itora nyora barandi mbara abarandi mbara sega tia ito barandi na ora nyora bara sega tiga ito barandi mbaro ndebwansi oro murandi atene na asale ndebwansi oro murandi atene na asale ndebwansi oro molisi atene na asale kyagera ngokonya na bare na pastor na barandi bande ndenaro abalisi ngaimole gorokango gochana in morusi gwebicha
chugocha abalisi mulisi onde bwensi koru district ende yonsi koru district ende yonsi narolirwo mulisi nyawoka nerora atutanga nasogosa twachira nsemoiga abalisi 20p kamurancha chugocha balisia narolirwo omurandi oyo okorwa bale n'omulisi bagutara buya okorwa bono rende kero bachire iga elda nabo narenge goita kuboria go barengale bakuna gocha ngora iga karibu bona sengenja yechingaki wanonya korale mulisi ayo kuna go tabosio chingaki kuna go tominyo kichire mulisi ora tutangane ndogo saba nero yo mulisi nyawoka karibu sana biamono elda biamono aseri baga nonya na changunu mulisia nande oyosirete mokoyone nande no mwana na asometi kino na asometi rio Syria yende mokoyoye mwalimu Charles Ken Maurice Josephat nere tu akore mirimo komo biamono ono tigansabe asa ito tuachire ketunwe ka sengenjo ya magombo mokoyone Richard obero gutimuka utigire mwanjio ya Alice ono nyasaye tiare ngoboso kana asore ase Richard gutimuka ekitware ngusaba abatigaire magega Alice na abana baye na muamate nabo igone kanisa ya Kiabwera ubao borembereria na ndo bagosemeri gwetania ayabeira bona tware ngusaba pastor itora arenderingana ria uri tukinike moika tukogwenere twatene niranguna abasomba ase obokoreri bwao nyasaye nabo tware ngusaba ng'akoranche Yesu ngo chale inere timu tubwata ase field Jesus is coming, get involved. Na Yesu ngo chale kiro yomo abeange na goswao bono ekine kitware ngekuraria amakweri aya no kwa yabwete ande nabo togosaba koranche utobeke tugwenere na tobatora are guna mokoyo na ararire turarasoko bokwao yona asabire no kwegenda ngumuroberi yoyo iganguno rairu kurumambia muri Shadrach nabo igo noere guno gwanja kwa ukorerire ne liao no iro musumbo urarire nabasani bonse baichana bairi nabao bare ugwanja kwa ukoreke na kuna asaba asinjo ya Yesu iro mabolio ito biamono elda biamono sana. Thank you elder pastor bono naboko gendere karibu sana abana banyasaye abakena banne nabakoni mwensimbi yamole narora mong nabo nga tima yo sosokire ai madam mwenda gichi namoro ikanansero goraria no ado nyakara imoke watenene okay akora igo sokirake Chief Noara matangazo ngurwale baadaye tiga marenta tukwani ndeli mako gendera Pastor Mbiamona sengencho yeri baga itanga na inje tianga ri bageri kwaligania baba minto batoreteire ngora banta bange kima sengencho twanyaliye gosirio yo minto a very strong young man Richard Omari wairire bia baro goro wairire bia tobagaki pastor wante imbarigani twabarigani ribons. Thank you for coming dia totegere to igulingana dia nyasaye nkirigo teba bara imbariga tiang kwareta turepada. Thank you dia mano Chief Brian singing chenkwani ywenyenge kagetere arabanto togotara na matera ara sesimi yaito agatera tora atere number 269
Number 269. Kima iti kaseme likare bunacho musangire kanali tukolia lera. Anya karo ache ko jabusia sengkomor. Number 269 ko ya se program. Titoli no ba menyonya tindeba. Moteli tu atoranga boliora atorai. Titorina obo menyo. Titorina 1 2 3 go. Titorina obo menyo. Omoche tori aiga tore mi wa sengane toga no moche ogocha toga no moche ogocha Titorina obo menyo torige omoche orache Zayuni kayo monene okome kai miaka yonsi okome kai miaka yonsi obo menyo morembe batori guabatimoke onye na wa techimbaba go iruru kana renge inyiruru kentimoke o moyo ne kira igo o monene o manyire kondankore o buyawaye nero boncho rera engaki eyogoti moka kwaine sabe ainya sai mwana moikomo chento akoira niringambia mono insa ya bene ekerora kwana na bana bao abakira sebirerebi wakoboringa nyasaye kwana mona intwe otolemina goitunyuria ngama tukaita sobo ikobwense na minge kero ya moite aliganie asengenchogo chakwao bione ekogerora kwa tuigure agara twasaba singuri cha Yesu Kristo mutorito amen itangani onta gete banga okorandi onda irichideka chinke thereafter tosangerie rongoli kera tuwasangereirie rongoli nindente abairi imanyete nga mwacha elinde elio mwa kuchibicha na bonta gete kabo mwinge chinsemo chionsi igonto korwa ibagalio gokwana ne bichora chega gwa mwa komune group mwa ikaransa elinde elio tomanya gokora bono nkolera tole kolera nkobuga ati formula na botokole nchire ndionse igonta gete gochaka ngali tukoli igoro abolia toberete bune kanisa na botuwa bangete na tuwa bangete kolende no monene nere na buate emirobeli yaye una tuwa bangete muno mubero uri kurwaria ngochorenga elinde litokole special prayers yamaye gutumbuka gochinka mbule gatua korujinsa kianda bage gaja gosiranga 12 mubero kabere galime bakabantu bakarosa abandi bagotwerwa finally service endete yakoletwe lakini nende nabo tutagete gotebia omongna als ngapole asoko mosirio mogaka you have begun a new journey igogwacha kire sabari engeni
ase oboiko bwense aina wonta gete goteba ng'ase obogima obo we always keep changing enchera tokomenya akero kwarenga omwana nabo gwakinete buya totigarete koba omwana ogachenchia naende ogasoa okaba omosae na ekero kwari omosae ono naende nyasaye ogokonyire naende kwabeire okoruka omokungu bw'omonto ine process yogokina ende teiyo togotuma igona botagete goteba ng'a bono rema ekero kwamanyire ng'omogaka otiekire gotumuka nekero kwaremire bwetigase omone nyasaye kende nkeri getaikonyarikana buna toikana nstega iga oborie abang'ina mbarenga bara abare ababoraka na abana baikaranseta abare chintakana naende gobasakanyora ng'ambonsi bono onye baromba keigo batara abachintakana na baboraka igona batwali gosaba ng'a nayoreme baba asogo chake a new chapter yobogima yokomenya without omogaka amonta gete goteba ng'a mogaka onchoro Richard Omari na tigete abana bane na inwe na wanta gete kobateimu na abana mumanye ng'a na inu mwachakire obogima obogia mugocha komenya motabwatie tatu mino muna wono mumuroya monne okorukunga nere Cliff ayabona naye gwatigerwa libaga lyokoba omogaka naye ogotena borongie abande bamanya kubwati ayagokora kwagure ayamanga family itei is very rare cases yakonyora omumuro monene agwete abande bakabiyoka inkoberere lakini once omumuro monene goso omwana omonene ebwatire buya naenda achoke n'abandi bamwe abamotegerere enkeyo igekobyoka ondagete gosoma egetabu gekemo egetabu kiemo chakano sanemo kebungo kiae kia gatatu timayo sento gata masomi umuya oyo otaikorikane ansomera ibanga some gesongo naro bwate buguyeke gusia gasoma buya byama nakole baba elio omone nyasaye agateba elio omone nyasaye akarua agateba ng'omo ikone oyoro yo nyasaye bene tokonyara komenya ase obogima bw'omonto goika kare na kare ekiagera omonto oyo ngare omubiri ore ng'aki omubiri ogokwa noratigera gabo omonene gateba ng'ase ayo ase eng'encho mwanya banta bwate omubiri ogokwa omubiri otakonyara komenya emiaka yonsi igo igara amenye ase emiaka erenge bukuyateba emiaka yemo na 20 that is the age oragende the highest you can go of course rende mbali bakomenya betanie yo emia yamo no 20 ndubugata yomo kuete ne emia yamo na 35 lakini rende yamo na bekire emiaka omontari gocha komenya ase oboiko bwense gakwegokia obogima obo n'emiaka ere emienye miaka emienye onchoro bono otumokire nonchoro nere gatumokire omwaka Omari Richard abonta gete goteba ng'a bakemba che batoke abagotebia omong'ina Alisi ng'a Alisi monyete mogaka ogota kuetinchera ndonge mogaka ogo ogasirete encherende etari ngiya etakeire ogenda oramanya ng'aki mogaka ogakoregere kieke ng'aki mogaka ogasirete magaria timase ne chinsana gochiacha chiacho wacha kuoga tokire toigwanane igona ataka goteba ng'a abasani mbache batarire arts bamotebie ng'a mogaka onchoro tasiretie
asenjere ya kawaida nenda kwetibia lakini wanataka goteba asomusangirikano ng'ancherende yonse omwanya bantere oyo ire n'omukungu goikakoregere kieke goikako formula ero tiyo yogokwa nabekonyarikana stroke yokobugate ekogendi yokwe nabekonyarikana cancer ekobugate ekogendi bakokwe nabekonyarikana nonyene kwenda diabetes oborwere bw'esukari naboro bokogendie goikerekerengo kyogotumuka lakini omoerio bwamang'ana yo nariang'a mwanya banto oyo iboire n'omukungu amatuka ayeng'akiare naminya igo ng'onchoro ero okorire orogendo rwaye onchoro ero otumokire moikoiranire ase asomana Nyasaye igo ng'abatu atigaire magega nintu tokona korigeria ng'a obugamate bwaito na Nyasaye n'obuya bore boragerekero Kristo akoiraneria akabere tugwensi togende nka gutumuka mong'ina oyomo agasirie omogaka oye gochiseitari bo basi karasirie omogaka oye chinjoke chiamung'agete mogaka oyio kera chinjoke chiamung'aka agaikigwa ogemba bakamatebia aya akorang'a chinjoke chire chiarasete gochia emioyo yatichanire mominyokie Kenyatta riri amatuka aria amakorake ribosongo nayo konyotera akina mominyoki Kenyatta narimora amakonya mbabugate besa chiendege bakarua bakarigie garie kamominyoki bosongo ogoika level 6 yokobekerwa ambulance abaria bagoika Kenyatta bagoiko bakonyora omwaka okorigere kieke otumoki asinyi agigita agasinyuka yana kero mong'ina oria irana gocha matanga kagenderete abantu bagacha bona nabatebi akamotebi ng'a baba nchoke nchiana korasa monta hakwe seita bondo nyegento buneke nchiana koba ekego kereta bauzi sana otare kuyencherende elinde eliorama naboranya familia nsingo kwe nandabwata akamurakam abera abe familia nsingo kwe ronye torochi agachikotegerera nanda akaigwa ng'ebirengeri ebinebiya lakini nene tatwara besa nabugate mogaka konyora nagakorire ogembo nyagitari konyo mogaka bugagachire chinyumba chiogokomba ari ogembo musubati oria akaenda n'omuroye bakaonia chinyumba chiria bakaonia elibu 600 bakarua bakasoera oboganga maete bagoteba niyo gochakagori omoragori ogotebia mechando kiere bwogo ogotebia ase ebinto bikabe nekera agotebirie ase ebinto bekire nero gocha kobirusi taikorusi binto igago gotenga gendo orie omoganga omokong'u acha koruserie ebinto ebi nario rakonyekere kieke nario rakonyenga binto imate bibwate bakabaroki bonsi eraini nentambe bakana komosungusia bogeka bakasiringi 100 gigakorekere kieke chikaera nekero chiara nande bakamotebi ng'a binto ebi omonto oyo obegete ebinto ebi n'omonto omokong'u tutakire kwande bakatanzania tomana kobigiora bionsi igo nechibesa okorigia nkorigia tori bakachi passport ogochiera Tanzania mong'ina naende akaoni oborimo bode bwarenga ase akorukwetoora akaoni bwensi nara atuguterete nara aka 200 naende chionsi gigakorekere kieke rero nari ase karabogete momoro oyo aetana gokwa na bana bande mbana gokwa ona na barabogete gakorekere kieke kende nkeiyo igo ntagete goteba ng'ase obogima obo n'obogima bore obuyeng'e obogima Nyasaye obwate chinguru chiogoko obogima n'amatuko ayo orabe gokomenya ase oboiko bwense kende nkeiyo konyara kwementa ntagete goteba ng'a bogasoiga nonye n'abantu atokoraroka ng'a chiachendi chiabarogi nchibwati chinguru chiogogoita ng'onyo omone tarakorekire kieke onyo omone tarancha ching'aki baratiringi n'omonene okorua ase inero ogoteba ng'a amatuko anyarebe aikire chiachendi bono chiakorekire kieke chiasoeranio omonene nero omonyene obogima obotomanyete ase oboiko bwense igo ng'onde takong'aina ng'ang'a kwarogirwe ngokuore onye gogokwa finally ngokorekire kieke
nse yentu gocha komenya mugoika kare na kare enseye nigo turamenye asa amatuko aramenye amatuko amenye nigo no kwiyarigania tugwente kwiyarigania erinde tumerane no motorio ito ana bonta gataga tebyo mon als ngano como semeri Nyasaye ekero gwa itabire ni ngaya beire no kumwacha Nyasaye omenye mwa Nyasaye goika ekero Nyasaye akoregere kieke akoirana igotorwa mwa Nyasaye bantu bandi na makongu na yago chiacha ekera achire umuntu gwa kwanya gwa tabananire kwarura asubwa monene omugake kera asira agagotiga mwa Nyasaye jani jesinga bachiroro bono bogimo wote gochaka komenyera no bogimo bureta bauti mugake ugo na bwata basani ari gotara na bara bono basani bali togocha kubarora abandi na bora agende ochiko bakwania mwaka Yakobo mbuyo umongi no yacha kenga omwaka one gwakoragire kie no mugake one kwarora bono gwachakire kobeku chimaki abantu bono bachakire kobeka chimaki bono bora agende gosaba none gento mochibwo omuntu gaho korigerio musubadi orengeri ngatari chumbi gwacha gosaba no mugake one gwacha gokoragire kie mugake one gwacha korigere bono bugimana bugo utagito munginali lakini utazoea na bugo cha kunara onta gite kubaganiria maya Nyasaye bugo buya abalindi abate nabo siogaiga grupu entangani yatinena yate abanga ya kirire school fees yetamu entangani ya ngeli busaba netamu ya kabere nero irenga yarenge atande ko gati ko sene discora ari ko sene border isa ka bane discora ne chinyinge chirabe nchiri nyinge abantu mbanje tegotena matanga sana bateba mbuna wana totaruri bagaga kangana ara yategerera abandi bateba ngabana ngokora turekere kiek nko basomi tore omongino otwara nkoro ngagakina anyorira abantu bagoja konsomerigere kiek bagoja konsomeri abana akara matanga elire kero monto obugata pio bogi siogenda ria ogenda bwo nesi miaja okoliginga nincho someri omwana na gotulete kerale komonyora tagotuleti bona sengenje kerale komonyora tagotuletie na ende ta keraoja kumuire sukuru gosekera umwana goserigwa na ende taigoja kugutura amonta getako batenga ngokora tole gosangeria special correction asengenje yogosira enkeye asengenje yogosira enkeye mugaka umarie kerasirete buna naerese tue igachiete nyagitari rongo onyo yongere starling bobe ekeraira na kururongo bagatabanga bamocherero baramurigereria akaru akabatenga ya ngenda araria ngende bwone bakarua bakamoa rioga agacha ekerachicha mongina gose nyumba aringe konyo agacha karabera nyumba naenda agasoka guchisiku ino mugana naye turende igona bora nyako gato munya kombwa akara soka guchisiku gakari koire na nainde akarua agakiranse ne kera kiranse na gite kama taino ne pini mpesa arengere no mongina na gutwara aringo matenga karangeresa asube gete bintu bya byansindamanya yaya omongina akabwanga yaya ni kawaida omugaka tigami okiunya gitari nkubwiye nari na ndakorege kieke naenda irane gona jidega te forungde kana na getenga nyaranga mongina tai alistalengo ngaya genda ngaya igorata chieti nya gitari ekara igwetenga mwako oralire chinguru go chia mohererete imbakti na bachi go kohera mongina chinguru chikamoherera te forungde na ya yete koga ngatiga ngende nya gitari ngakikishe ngomugakone okorere kieke otumukira ora kalengana unana eresira yo minge na matebetie ase skuru visia bana yo jakuru na matebeti ngakia bana bawo jakukina amonta geto kateba ngata matebeti tageto montan somere egeta bugie korukwa nga Yakobo
amo kibungo kiaye ye 27 unongo kolera igitabu kia Yakobo amo kibungo kia ye 27 James 1 verses 27 ngori anyorire ya bona mariko numuika bwo monene gogoteba iga okomokorera Nyasaye okorogo chenu gutari na komocha sobosio bwa Nyasaye na kuoko bono gagoteba nga kogenda korora chintakana inere miremire ngaki miremire miya boigo no kogenda korora baburaka ase abakungu bwabo na kwerendera omonyene naende taba na kemoa kiaragia jensa asomo nubwege songo igo yateba nga religion that God our Father accepts as pure and faultless nge kanisa dini omonene Nyasaye anjete dini engiya kegima omayaka yateba nga nereye to look after orphans and widows no koligereria ababoraka ne nabarabiaba ne chintakana nategerete gesaigoro saa 3 igana rekonda sigitira kini story ekangansira ngateba ngatiganda ratiga yabuga atomugano getimbarenga bategerete gesaigoro saa 2 baka saa 3 narore ngawe gete radio mbarenga mbaiya ngai moko beka radio funa na radio funa nero ningia na nibwata matera sana lakini ende nare goteba ngabe kege chite na gona korigali ngai kera nkanyore story yaringo iguru y'umusacha oyomo bakamenyete no mungino ye chisa mochia moyale nyetinyi gweti bobe mwake gwete story omungino ria babeire bakomenya nere banyorira abana batatu mungino ria agachaka na kubeke TV iga mwaka gata iyo mwaka uri ate batenga no mo SDR no mungina ne no mo SDR ringe lakini kabari nyumba bakana gotunia TV yo mwaka yo baruke Ezekiel akana gotunia ona kubeka Ezekiel yo iko badevinga ganda gotia se TV yo tale TV elinde elingo sabere ebintu bya bikalegere kike bimente kana mungina uri akarwa kegena bali mwategereta tali mangana tali story yo bali mwategereta akarwa kana kubugatia omo akana kubugatia bagaja bagatebunga bali motegete mosabe ruogo saba kubugate chinguru line gali moje mbaka Mombasa elinde elio tokore ugosaba ebintu bya mangana ina change mungino lia kanda chiwa sajinde na bugate anda akanda akabone loni yeli 600 akabugori mwana biribia ebitate bimura pia bogi simbaka Mombasa alibwa mwarora bali mwaligereria enchere kanisa elia ya Ezekiel yagachire ne kanisa yagachire for 1 year itonge yerega atu asinyuruko kore yakori none miaka 10 ko 20 lakini ona kwa radio kwa kiriki teri kwa lakini eligo yagachirwe for only nono mwaka toraera agara bata ngo last year October ya chagete kwa gacho bono galie kanisa eliminere ne bwa rent houses kere akarumu no gasororo asukoraro botuko bomo gogo kana chiri bwisata no tuaro mwane kengwarera toliko gurumwa muri korara na mwana kero mwana ne rumu ya akora kire kieke akorara akabero chigwikibere akera bera chigwikibere elimu ya sa akora kire kieke chikaera gonjoka akara ika asenka yaye igawe tikolige lyo mogaka iga omotebi ngango munankoroche gankoroche ne kire jangal de kire kieke ne kire chandoche omogako tikogore sukali omongino rin babgata amategete bakoegwa naende bunakoera naende gwakto machiresa ne pipi naende gwatomirwa amachande yegesio osiarira ndagere sukali eria gekogera echibeso bwatene chiebibe aye no munya bibe mbagwene tikoria ebyo gekogera nigoro bakora kire kike bakogenda bakona bate batenga na bamenyera tobokon amenyera tobokon
ekogera gako nona abageni agosoka korenta abageni bwoye egekogera omong'ina ori gabwata amang'ana amatindi akamusomera tabwati bosoka ono gaika agatebiwa ng'a abanto bamwe abo bonsi nabarogi bakotegere kiege abanto base ino abana bamino nabarogi nyoko nomorogi amari ase ino garogire ari tingokoragere kiege tingochi ono mwakoti maese ni nyangi agakorete osinyiru ng'ai agochakera mbire rarenge gatebete ng'asaberwe lakini negento kiagera nacherera yonsi inkeria ng'a edini yatebekana edini engiaga ndini kieye mwaigwa neyoko aboraka nechintaka na kere kieke amabira kubarorera amabira matena onda sangerie rongoriga tokobara litwa abalire tonyore nchirigo kanone libunani lakini unatokorwa oenda onyore oyo ndo dero Ezekiel yatebire ng'epe ibirinera gwitini ense yamana bakonyoro Ezekiel ikire ribu 100 igaturwete siringi 800 lakini nende talia inacha kubatebia kana kubatenga gokogende kanisa karamanya kanisa yenga yachaka rero chikanisa chinyinge chiachiri che Illuminati naende kende nkiyo kero kiabusa kanisa ende yachire chinde chitagete chimive abarandi rero bagocha igangana nche no morandia naende gento ngerikerera by the way go chaka mune kanisa ekogera na gastedio gwakera niborie birogo bine bitano bie plastic otenga iminobo kondorie matukabira abantu baichore bagoichora bango gwakana go 16% gochia serikali anonyete onya kanisa ya hotel Chestadi gongwakana orekende matukabira tata kwanya morandi ochiere ile gari matukata tumwanya runganyire kurwe kenyoro ochire kamenya asegete matukande mwanya ororikire bakabarandia ine gwatigara naende gukona kweyagia neringera rigwagete isiko abantu batumiro botaka bwaito bobe onya koro motaka ayakali eri yage nkubwate muntu takung'aina ng'areta ng'abeka 99 takomentare chibeli ng'agiera korusia kwa ilibu yabos ontagete korangeria mwana orio mokogoti iga aye beseni eliando molisi Fred ni ngajali nchugote Samson Yesu naye omosa Kononta kitego saba elinde elio tosangelie rongoli onta kitego batebia ng'a muga konchoro omari gatiga abana bane oyo nabekire bosiane ere ore klasi sana isato ntubuga tole soyo ndegaria ore form 2 nyatindeba naende ntubuga tena Cliff ero kale polytechnic ana wonta kitego tebanga agwonsi nechibesa chikotegere kieke chitakeire ntuatenga ng'a poto map lakini bono ngotoromera kotegere kieke ngotoromere poto map lero tekali poto map bono yabeire kiabeire chibesa chiare gocha noni chi college chine chiare kogenda chi university timanye tigo sende nere yatumirwe noni chiare kogenda chi high school chigocha chi secondary ga chibesa chirichona chiare gocha beste yana kolekana gocha bono lero gebeteretie ng'a noni school mata ebitabu abana bakairu bosa lero ngogo bari bosa lero ukogore ebitabu mwana makoregere kieke manya gosoa lakini takosa eri kunaine onye twabugati na bakogenda ategerere n'omotu aira ngochinga soba bono bontagete gosaba ng'a ntagete gosaba ende itotenene familia eye igetariero ngori tokorwa rongori moche morosie morenta ng'orekero twachire moe omong'ina alisi anakonywa ekera matanga airire igo narengereri ng'a tokore special fund drive mochango mosinini katoranya ono ribu istini
echinji we sana kira suki mwana abana barasoma tusaye bana singin chugo chaka ai nyasaye tata no mwana moikoma chen tu akoire ni rimbi yamana sense ya bene byabona ngekora kwarwa libaga asoyo mintorija domali asama tukabaga kumenya so ikubwense kolende bono tonyolire otumukire litukolia lero nabekwe ali ase nyumba yaye asara bega kumenya gwikakana kare otigire family maega abana bane abanyaroka mu nyaroka yomo nabamura batatu abo bonsi mbaga netyogo sirwa bagende skuru elinde nkeye etene mna yale gocha gotenaso ekerali gocha kwa moyo bone kera basani na bairi baraso yamabokabo asomubuko asenge nchiyogo tena ne familia ye mone nyasaye na kuboli nga twensto kune na kubwa mano tolende na kera ya moyo raso yakabo kwaye omone no mubuko yu asera aruwe tere manainde wetera singuru cha Yesu Kristo motolito amen wana ndage to chakira ekegutwe kebnande gaiga otoko muka ngora ntuga tiara na bate no na bairi mwe minjanga ase mota kwana abana moikurwa kararwa na lingo subora na inchomo yale mukwana kegutwe kana chakire kyabosia makwanda keri makwanda mai yaona ase togo fundo karibu sana yaona kutenwa yaona yamano Samsoni okabera na inchega yamano nasi inchega tenano ya familia oligo yamano seniwe yamano itaya chief na tolire karibu sana yamano seniwe yamano enye ke yarugoro atorate ke gutwe ke yaru kokore ke mata ita kan na taka kale te ke roga Samson te ke rogo cha rogo anye tu akole ne tenti Moses Makoriombari nanga shilingi 500 na jana indoge nda matangande na kiechiga Moses Makoriombari mheshimiwa nerna aligete mo MCA ikia na kiechiga mbia mono Kora Mulisjo na Karolide. Thank you so much. Diamono wana sengi chiyogo tena ni family chinga kimechi. Wana sege toro kemo. Okay, Samson tuko Samson desde que luego Uri eliense yanski ainu wana naba gocha ne fami
Yamono watigaire gaiga mwetege ntokia barerekia bake kamera ni muru geto yokorwa uyo taikorwa no agoja kumanyira gusengwa jeta matanga yamona ase gotena ni family wana twasaire group yerega mpaka maata ase tent area tumagokorire ase family karansi yamono naende twanyore ngatai bonse babwate besa yo mubuko na bande mbarakonyora ebesera ase simi konataka ko mulisi alibaga atoe namba yesimi yo tagete korwa ochia ase simi nabo okobeka enamba yesimi
yoyo minto Alice Omari enamba yaye tari yane lakini ne ya Alice nere yinkoleta 0702899371 ine namba yo oyo minto Alice onye gotagete kutumia asesimi 0702899371 ine ari namba yaye koraga niko morutera gocha asesimi nere iyo Shadrack Osoro Asore. Ero. Viamono. Pastor nere iyo. Museni sana. Viamono Torokeno. Viamono asengi nchogwa chagotena ne familia mwako mali. Thank you. Bono ntagetekera twakurire toche echukwe ya mata elinde elio imatenga mwako mali na lenga sepoda na warabonko bareta na waraibalio nyebaranga ende na warabate gosemba bwatekena bono walimotalia be family munacha munabageni na wanale basabanga ni moche moterine family yeye mole na barabuo mubasire ase kubasira gwetera sa masomo biyamona sana museniwe. Thank you mwana manaine. Thank you biyamona bande bali batumire ganiarete ya ngora kisa tokoleta baheshimiwa bado libagandiro ndonye gotumire ende nabona yogotera ikondondira na batoko ono taikire gintonda akore shadi na bonarego sabango chegocha onkonye nsemo yatigaire kara twakorire linde tomanya gakorogo saba ono chigoro punchire chiatigaire ntamanye tinka to bwate list na bonarego saba ochirente chigwa kuje bicha turwa tomago cha saba gambi to gokorera gochimwe bia mana sana bia mono pastor asemere memia wakorire egepindi togosoage okoira jidaika chinyinge pine meronge bere yoka tokore program onongu ansaiga naanza hivi nkonye mike Alice Omari nabwata bamwe bakorega asinere ase kiombe yokoro kunga wane kafande nabunta ete bacha bakwebichana Alice mbabwate baasha baalisie baasha tokole nande turangerie kiombe kende wane kafande mko wapi wane kafande tena nawashukuru kwa uvumilivu wenu ense na watoganete tutwara oboremereri igo muna mwatwarira oboremereri mtasimama hapa hivi mwale gokonya omwana oyo aisaranse gochiari ikaransa abweke iriri msonge hivi ndio mtashi na hiyo machine ngakimoroche kiombeke ngerie kia naboranya no ene basha bakoruterinke rana abarorire
Kindly mondetera Alice gocha akwebicha n'abageni aba baye. Nchigocha gatia intange kero nkwanye kero. Mweke kiti hapo. Nashukuru sana. Ukimaliza unanipungia ama unaniambia kisha nawa Sawa, naamini tumemaliza. Sasa nitawaomba kwa unyenyekevu, mtanipa mmoja tu, yule kiongozi wenu apeane bahasha. Kiongozi anapeana tu bahasha, wengine tupunge mkono hivi, na tusianze kumsalimia Alice. Umuranje mwani Alice, omo mwanano inonga yale, mkubwa wenu yuko wapi? Koran teberiwa na bamemba ba mino mba kwani Alice mono konyora ba kinga kichachire. Kubakwani abakena banene twensi toracha sama basenge nchego sira koyo minto mari kubakwani boirire tuasire irwe umugaka olenge buno mabiso ito omari kuna mwaro ya babisa abachire gaiga ondeta yota maiti omari do mbali koru district bonsi ase Alice ya colleagues ababisa bacha gaiga abande bakoru borabu ere machogere rogoro abande bakoru masaba nyali bali mu rugoro abande bakoru suneke Alice ya credit ya suneka na abande barugucha igobone tuaruchinse mwao asenge chito amaito omari naende omari yagachira ali obisikara korenta Alice ne pigipigi otainga na abairo mukungu bera nera nani gochane kumuimarogo igo twasire iro omonto twamanyete omonto omwanche to bwanchani obwato bwanchani chese family yaye naende orenge kubwatsi Alice asegas asengencho ni yarenge buno yo moito igo buna into ase kiombe kya wane ka we are very sorry to lose someone like that naende nabo toigweto oborobori Alice abwate nabo toroche ngana boboroborito lakini Nyasaye oli otongete igoro nense n'abantu bonsi abaro na murende naende ntumanyete nga Nyasaye oli oruseti omari ororo narentete Nyasaye nachitaga ikaransa libagali omari igo bono nga omari taxireti Nyasaye oireri bagerio intubune organization to warchi procedure cheito buna to wakana aba obisaba ito kera basire na bamwabo ntu abate basha yaito lakini basha yaito ego chigocha asengencho yore treasurer ye basha yaito akuru Nyamira district igona chache bu Alice badale nte basha mne organization nerne cha kora semo yaye Alice na maitu na to organization ewakana igo ntumanyete nga Alice kurwa gochimotwe Nyasaye na ikarasa senke asamare tankuru ku Evelyn erinde nyabonyi obonyo yondo mugiranga lakini sogate mu machoge yontenerete district ya Guchambi amana. Asante sana abankoletaga n'abangina romo mali n'abangina Roma Alice nchumwa kwebicha aba n'abangina Rome omari
Alice pia nabwata abang'ina rome ige group eyonsi nabona ari kogani mochega morusi we bicha namaliza. Naomba umemaliza. Ngwanja mwenge mokoroko bokoiga oyomo gosengo kwana ari ringana erimo gabu ni maete kora abande turakora iga ori oyo kwana ringana erimo no ori oyo ase eng'encho yao moigwa obo kaindiri tigo yakwane kwa niaba yaino nabasoroira Msimbi seli baga watoire ebire pole sana se moigwa orio tigaire sai tigakoremi amana abana babo bachukuru baito ekoera munyabantu ibire n'umukungu amatukaye n'amake naenda ikireme chando naende munyabantu yo obeke ruchimbe batanyara wetani oboromboro lakini mwakwalemereri na ndimwanchira n'ingama kuri naro wono ochire nini mukwebanga naende mosemeri nyasaye muna musemeri tobatambe na mosemeri botambe kuri kwa Dickson Asuri iwanya gusira no mwibone sesenewa abana ba bonjoro bonsi abaigwa bane ni amate yonsi ne komiti yabange to moyoyo nabakwa nimbia murasomo nene ntu naboto gukwana ni kiagera moyo tuli muntu taitabe bono numa nyonda sabe mwigwone alisi tiganya saa kolemie wasoire kipindi gekongu utate nene na musacho muntu kumweresa michandire mwao oge kubanga inki keriba kubura ninki igoromba atenenete na leromba atenenete urendo tenene na nyasaye tagugotiga tiga nyasaye ribaga sonsi abana baria mugwere mamu mino mugwe ntago teba andi kubwa mono nyasaye bagate moso nyumba yo monene elinde nyasaye baremi ande gento getigarite no gwanjera na ngumari okure bono bogimambo genderete borobwo aye bono to nakoleria abana oremi abana banywa amache elinde bareme bagenderere sukuru biamono tiga nyasaye bagate asekera ringana biamono bonda chigurupu nkoreta agaonde tayo gukwana monyabere kinza chiaerire nkorete gurupu ekorokunga chikazi ni chio mari kasi ni siba umari kasi ni siba Alice nchuga bwango mwakwe bicha boranga saini yechi kasi ni teyo gonko ande gurupu ende umuranje nchibwango chinga kioma to kwanda embure kongya kanse na beko ba nabona nto gutwara shida Bwana ni fupi, rudia kama vile kwa mtoto nisi
kidogo. Bwana niambie kile kilichokufanya ukaja huku wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe vyako. Bwana niambie kile kilichokufanya ukaja huku wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe vyako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni Nashukuru tuovu hivi, upunge mkono hivi. Asanti, tafadhali tuende tukae. Next group ngoleta agaiga. Group ngoleta agaiga. Ne ya mamu mwabali walisi na bonsi baru asalisi aruote au barabangi na biara na baise biara Omari na basabire mochaiga. Walipokusulubisha msalabani, hakuna aliyekusaidia. Ukafa kwa kifo cha uchungu na aibu, kwa dhambi zisizokuwa zako. Walipokusulubisha msalabani, hakuna aliyekusaidia. Ukafa kwa kifo cha uchungu na aibu, kwa dhambi zisizokuwa zako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, cameraman ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Kaite cameraman mwa kodre gose senkali ko bamya kibwangu. Zidi kunionyesha ubaya wa dhambi. Owavuiga tokoroko bokoiga oyo ntaeta tigarega mamu mwabalisi maybe na tato mwabalisi ose yanko ya alisi bakwo bichanere ando mbuya mono yenda moisara alisi na kuomba uje alisi nchugocha ndetere mamu mwabalisi gocha akwo bichana alisi gabwo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole. Biamono nyirane alisi saranse na basabire mokoreiga. Biamono asogocha ko mwana ine ngora na basoroire mwenda moisaranse kumuranje. Abankoreta agamba koyo Omari
bali babwate basubati bamwabo omali na bali omali abwate musubati omwabo inchuga rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu Bwana ni fupi. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau abagocha mpaka yoyo mali bali barabamwe abalisi ande mpaka yoyo mali babwate basubati bamwe abo mali imbateke kusia kimbi yambegete sawa sawa. Cameraman wambwatere buya kokoro gontebi alispado nkoko sororando iche bichanero korusi kune grupu gete asaba iga aya towe buiga bono bali basubati bamwe abalisi basike bamwe abalisi barobawoti Dorio sisters balis motigalega amona brothers ebicha sisters Alice ebicha na Alice kama upepo ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. abaiwa bo mali kana to bange inumo wocha abaiwa bo mali nyabakorire na basabire mwanda moisaranse mbuya mono abaiwa bo mali nchuga iga Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bia mono to we buiga abasabire mwanda moisaranse nina ganta tokoleta mogenare ganta tokoleta ore so special okorokunga kolera yo mali konyobeire kolera iye kolera ya ene renta tokoleta ga
ne grupu yaye ekorereri ali sinchwa ngoga mwa kuna ali sie bicha siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba no mwana bwomali no arase grupu yomaete olio nyomete korbuo mali. I think no arase grupu ema biamana sogo chakwa ino muraba genia baya biamana sogo chakwa ne bange kehimane korera ino taka uko katikati. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa aya tokore iga bona abagen towe vuiga ekorereri kabisa atigarega sinande bicha chikorera chinde na basabire mwana ama no mwana atigare omwana nera atigarega ebicha ya nero mokora abana kora vera kanda sinini abana ebicha ya inoma ko baretera baadaye. Msonge kidogo hivi mtoto usonge, mwambie asonge kidogo hivi au watolewe picha, nyinyi mtatolewa yenu baadaye. Muwatoe waende sawa, wamesema muingie. Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbu. Na kimwante hivyo chikorera chitigara omwana bono gwatebi wende ne sweetheart yao nerende isaranse chikorera bono mwa kwa bicha mwishowe mavumbini tulale tena. Bia mono ine chikorera chingia ngweberiga. Asanti sana na abasabire mwana mwe karanse ali sigendo isaranse egrupu nkoreta gaiga ne grupu ya account workers mbare ba kora emirimo nao muri James Ombaire oyuro ya mabwo family ngai more Bwana naomba nifungulie fahamu account workers ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Aya Johnson ambayo nchuru usuwe bicha towe ndega pindi kendo hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. account workers yo bichane waino Haya, naamini mmemaliza hiyo picha. Watu hiyo sawa tu huyo bano mbia mono enda mwisaranse egrupu nkoretaga nambire gukora magoso amanene ne chianti chialis yani chianti chiomali inchu bono gaki nalo chakonyora magena manene sana oyura Maisa kwa mwawonya woke na wande. Bwana naomba nifungulie
unyabere magokoro bono naye noroche program emunere obotunaga Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni. Alice bado na kuomba uje. Alice. Beka wana Alice kati hapo. Mungu atunarekili. Fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika. Oh, chianti. Tema kwa yoro na vitanya vya. Kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Awala Ruanta de Chisokoro na magokoro bo mali na ba Grandi Mothers. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Sokoro bwango siku zangu hazijafika, naomba niwe Alice sokoro na magokoro baote na moche mwakwe bichana baro kulaki kule mbingu. Nchubwango nando sokoro na magokoro obe ebichobeze ko baetora Rigo chiari ase kamera. Ogrupo yo korwa rochi semo chio mali mogo cha bwango morusu we clip. Biama na tokoro iga. Haya twende wana. Kisemo cha mali. Kisemo cha mali akora bakoyo mali borobuna barangeri bacha kisemo. Kisemo cha mali picha ni yenu. Abaneji somo chio mari cameraman moto ameko wa bwango okora wantebi sawa towo bwiga biamono sogocha egrupu ende nkoreta natigari chigrupu igoro choka tokore egrupu nkoreta ga abangi nambaro mari akaimokeri chinsukuru maate oirorogora sibale kon ngayo abangi nambare amono chinyani abangi nabaro mari akaimokeri chinyani no chinsu mutawapi na wamba mja hapa Biamono tuovu hivi, tupunge mkono hivi. Nashukuru. Ekiombankara paga. Bwana kura kilio muziki. Ekiombekene kia maana sana. Igoro bare retogo kumia. Abamu abo mali konye bako gendie pigipigi no mali. Bako kunga boda boda. Members.
na banyorere baga mwakwe bicha boda members bakarubo ina sawa wanya bakarubo ina mbuya chairman yere nare buo boda no bakarubo ina chairman yabonga yale bakarubo ina bono muroji na bali bagara kinemero mabaka bwata bali mbaja ko ngaka magena bono nkogenda ngokora egento kereiga bono abageni bande batigaire njetimbu ati bagari okubarangeri igo mu assistant chief okunya kobange oreta abageni bande barikiwa rero tuweze ni humo kwenye mwanakiondola kiara watorusi chibicha yokora kunga redovuna watambua kuji hapa na inuwa mawarusi obicha na omwale ngase mwacha kwa alami ntengora redovuna group kindly come forward naomba mje redovuna alisiocho wakwe bicha na redovuna bono ntaite tokora yebiche yokobwata babere ebwata redovuna members nande ebwata bamura bamwabo nabazike bamwabo mali nchibonaba brothers and sisters bamwabo mali na redovuna inumo kobwatwe kilipu ekemo ngaibarerende mocha kongita gaki James mutakwayererake abamba muraba mwabo mali na basubati ba mwabo mali na redovuna group Haya, mmemaliza? Sijui kama mmemaliza, yani naenda haraka kwa sababu ya muda. Nimetaarifiwa kwamba huko wamemaliza, wanatusubiri. Abande tokore koboko iga redovuna boko batigare. Arafu abande twende tusaransi. Wale members wa redovuna mtabaki, alafu nitampa kiongozi nafasi afanye tu utambulisho. Wairire tigamba tambulisha basobwango oyo oregatiga korukunga Joseph Nyagaka gao koromorobeli korukunga etochi kogochera kera lituko saa 3:30 na chinsa cha ambience moni kidaka 15 aliase studio na boigonko bokorara mangananda aliase studio Joseph Nyagaka mukyo kobakoiga oinere etochi ya Radio Vuna na boko okoerana agatia bwa korukunga Joseph Oboge igao tangasero mopira na boigongo kodatara kipindi gekurukunga twinyori Jumapili kegocha Jumapili wachakrense mpaka isaro ne moja butukokati na boigone roko ba maiga yebintu bikurukunga graphics ase studio Joseph Oboge ino mkono sawa sawa. Inchigo ngorukunya cha Brian Gosebro Bright igongo kora Radio Vuna 102.0 FM na head of radio na boigongo kora ndege pindi gekurukunga oyera kila litukule Jumatatu mpaka Alhamisi ense mpaka isaro ne mocha butukokati na boiga barai na magendro Jumamosi ense maya butuko mpaka isaro nemo ugwecha gwaitoga talinga tuacha kweonia mbaro batore ntaiga kitorega iga ngantu akanire just mwancherenge omusubati anyare ko bagako bamanyeke agara no chetima itibiyanga aiga setorenga kituacha lakini onero mayite kiagara nero tendire to moroberi na twanyare ko batogo chaiga no mugakoe baote banga ladies first then madam introduce mugaka MC nganchere nkorege ntekyo ekiagara abana buba sponsor media go chaiga
Mbuyamone family mutigarwe. Bakwanire nande mbuyamore bono marogoba. Asamalia tangoro kudifina nyarangi seitobo machoge. Asamalia tangoro kudifina nyarangi seitobo machoge. Iga umusubati chemima iga sogete seito iga alibo machoge. Na kikiagera tuachaga iga tuareta abaiga nere ga ali asakare anyare ga korora ekegenderete twarure pole yaito gochaga iga. Asante. Weire buya samarita Nelson ngorokwa kuruboge tutu iwana ikaga kunaba n'abantu abari ruvuna lakini ando boiri mbole bore kurwanda bondo bwa chao kurwa bono ntubati mangana mange mpole. Bona assistant chief ekerago cha abairi bons pibalisi tokoro gosabaiga mukumwira ne emeri lingana ndiro ligi ya mogotebani chief asamasikania manene ribaga ne ria bono nje program yane na akorire aye John ninkoro chabu bono moge omo Bona ye wakurire gasi yao tigato ene bwangu ndoje kinsa kiachire n'abantu baro singo nyakwenda bale bitanga na entiamba kwani bwairire ai naro lia abantu baro siramaene lakini thank you asengenjo mware mereiri na ende ontari kubashukuru sana asengenjo mwa very patient n'abantu abairi mwakira abasani n'abantu mbali asengenjo ya matanga yoyo minto mali mwakira sobonge tunashukuru sana na ne family yarorire obore mu gwetira sabu ko babure wano onta etengende bugango ikenege pindi ya administration after administration na politician simbaro ona abuna botoku bareta bonse bon na basani mbaro na barayi mbali wote tutawaleta bono esenge yoko ina bugango tigango ndora bagambi barasega tie ito ekigane jinsa ya administration please abagambi barasega tie ito wherever you are uni wakati wetu inchwango gocha muru ya ngora igeta ikaiga bugango egere tusuke mutu mata mchang karibu bomoyega omokoyone nabakwaniri bwairire abaligani bomoyega omokoyone abairi n'abasani abanya kenyoro nabakwaniri bwairire buya so monene Marieta nenkoro kuchakiri ni mogoi omu assistant chief ikorosa brokesen igonkuru ali esaka bogisero asali siarwete ali sine kamati yane mokoyone lichati no mokoyone tinkomanya gose ninjaro mu yasende tali gwetani monto nale gochikotebie kamati koranche amalikongo tebale ngakira lingana eligokolekana so buya bwo monene ingana tiriri ligokolekana omonene atamanyeti there is no emergency ase ingana linde lyonse na tebire pole titokonyara kurwa mangana mange aso yosirira ase chinga kieti chia palio mbuya tokole okweni gukwo moko yoito ekaroto gocha pole eli yakabere ntukwana mangana mangara agokonye karugwati mukiro take in ntubugati okole miturare migwetani okole mikwo monene na shukuru sana kwa kunipatia nafasi wacha Mungu wa amani aendelee kufariji familia Mugambia ito mesha kengera nere tikango ara kwana aruna matangazo make Biamono mugasa kongeri baga abairi n'abasani mwaikira iga gotwe ngora abamuntu bekenyoro abarayi mbali muri maiga bana siasa abarayi be kanisa bakora uno muntu mu pastor tiangira bibagere kubakwana na bwairire buya bana asifiwe lakini watu sa matanga na watu kwanania ase familia kinkoira ni pole as a tragedy ya tonyora it is a tragedy tario kogani weito na tusire yugono yo minta se kenyore keiga na bwate erol ya yangu play as a family na se kenyoro na administration ndoganeti opinions from all stakeholders one of our stakeholders ochire
it is surprising and totebanga pole se family umugambi ngalao ndeta matangasa abire iga litangasa erimo liongo saba abantu betu bekenyora iga totware obomo omorembe na utulivu akero tokubwatira n'aba mintu ba nyumba 10 na community policing erinto make sure ngekenyorgeto mubyakire asaba sae ababori banu biwata basaye babwata myaka 18 gochigoro mpaka myaka 35 na watango batabinga initiative nero kwa ajira etagete abasaye abo eba train gotumeka chi laptop ne smartphone chiabo erinde asaikaransite okoregas lakini buakano wetere smartphone yae na wakolika script alikire company gete segente montegete tegeta kirwe story gete amuakane igo gochaka tarehe 23 mpaka tarehe 24 umutinyoyo iga abasaye bonsi pi bali babwate myaka 18 telekomata nga nochete class to chieti kalito bwate smartphone ose laptop ngoligitori bagai gario sia secondary no toyota komerana mobe trained for 2 days na ande mwe certificate era kwala onyore gasiase ajira initiative kerego training wa qualified na beko connect yes kanisa yani sichiga chiko toka igo abaibol means mura iga na basa mura iga means pi kindly twala information ye kuchaka tarehe 23 mpaka tarehe 24 tobate training abara iwe kanisa means mura iga ira report mutanga siraba shirika baino wata isaba saya baiga bachibabe trained egen tukende yakabere mugambi tarehe 18 mutinyoyo iga ntobwate amasabo ase sub county yeito ari Nyamarambe abara iwe kanisa chance pe teliko matanga NSD Catholic ose abara iwe kanisa mensi pe naba abantu mwensi pe muarega niwe moike ase egeti kya Nyamarambe mokorogo saba musabere nse yaito musabere abarai musabere ekenyoro yaito binyoro byaito kwenda igotara 18 kindly pastor naba rise bayago barega iga naba raibons peti kanisa baraiga avail yourself mokorogo saba ase stadium ya Nyamarambe tara 18 abami ntoga akisenje chinso mugambi ayande ntochetogambe unekenyoro igo nangwa ke koirenga engake gwakere familia ngapole na ndo tikatubwaterane anyatari ko bwaterane twabwate kanga moyo tige tigaiga mbiyama mugambi karibu sana mbiyama no mugambi ya sengecho ya matangazo kwa rure kwa njia nzuri nayo ereweka na nje tigangiriri bageri commentera segento keriate va achira chiga sinjire chigotoka online application sinjire chigokorwororo omweshimiwa osoro nato teviga kerato meet nato teina ori bwate C- ku chigoro aenda apply chiga sinjiro cha KRA to site especially